Salamat ko. Milira ko na raw. Io ko namitak dera kaminay. Kasi babanao ko dito. Baba niya ako tompo. Baba ko ferati. Ka babanao to zany dito. Manira ka na mangalatsyo ka nung isay. Miaraka gaja zany nareo moro baba. Gajawat zahay. Kala unera nareo avao ko lihity raha nataonareo mba tsy maro aisy zanako. Zaho koa hisefo. Unera nay raha io. Zao sanontsy zao. Sika samby gaja. Karaha inareo zao sefo. Mbo maro tratsy isika. Ino fa Na ely avy eto le dozy. Teto nataly tsy nilefa. Avy koa na Ty ely. koa na ely zao ho avy. Le angao tsy timasiko zao zao gaja prison Ia avy. koa he. Ako ka tsy vily hany. Tena raha depasy io. Anakilay ko to sefo. Malay miketsiky. Zay itiavany hagajato io. Mba tsy hanovany raha zany aloha gajato. Mba tsy miketsiky amizay. Anetera hany avao. Ka zao sefo butu. Sika samby ato androany. Laha zao ano koa sefo butunareo ato. Antofako ty raha ty hidiranareo amile dozy io. Na ely ho avy eto. Hafa nataly tsy niavy io fa na ely tsy maintsy avy. Amile rovao raha io. Nareo mikanto zany koa izaho avao ty miantoka anareo iabiaby. Ze laninareo koa lanio nareo. Zahay koa aboahonareo ato sefo fa maharary tena. Aia koa baka olo tsy nanao iny tsy nanao iny. Tonony avao. Ino tsy nanao? Nateranao matao nefa mivon-tany atoy. Ka isan'izao tsasa prison to hiara-bale. Si amizao samby gaja to baba so hainao zay. En plus que ça, satanao raha taraha koa tsara satania. Ka noho zay, tsy misy botiboty fahatany zao teo. Gaja vavanao androany. Vava babanao lihity sy gaja. Babanao boty fero gaja fa babanao nyantanay. Asino reklamo prison ato. Sa mahita maily koa zay le 12. Amile 12 septembre ho avy zao na ely ho avy etoa amile rovao. Ela zay ka ela. Na ely avy etoa tsy maintsy lefy hafa natady tsy nilefy iny. Anatsika toliara efa tsy raha hanao raha fahatany fa hamparesaky tanà toy. Vendredi raha io à partir à 21h. Bye vacances vendredi 12 septembre zay raha tsika amina ely atao amile rovao. Raha io manomboka 21h, raha io manomboka 21h. Pafy 15 000 ariary, réservation 30 000 ariary 4 personnes. VIP 50 000 ariary. Raha io lefa nazavana fanampiny. Ka io numéro toloniko reto 034 49 351 51 na 037 76 221 33.